Batatana ba mama senu mulemvu. Mbunje nganga bajila mushimbembe mwana ngoma. Kesa tsweke kwa Mikal mukimbangi vontolo sulu ya kumiramina. Bataka secrétaire général kwa Mikal. Batatana ba mama mulemvu mabulani bafioti. Mulani bampamba ko kutubele mwanta ngunke kwa butumu santumino na nsoni kan. Tushirika na vula ni program ni butu mwen bwana bu nzonji bwana ka bonsoka kambati tu vinkuma na mama ni muvutu yika ni mutu mula bagala lena musayika musabangula kuna batatana ba mama ka droit de réponse ako tout ça nchi boba fingiri nchi boba tutseri nchi boba shirika nsobuna batuvozele mboko beto tuiji tagana droit de réponse kani chisambiri bweko kabaka na kamina kamisomo finga abe bushirinza ambi ni bokwa kakona muntu ko kanso bobela ombote mboko ko fingi yako pelo ko kutseri yako nyoka mikwenda mangi kiko ka beto tawati zutama bonga nimu shikamasa boba tababala parce que babingu batawa babingu tama wa mazuma mpila na mpila botu ti yula mbaka ngana ngula version ni kweyeni ne batatana ba mama ngawi ebu songele wonti metata nganga secrétaire général ya Amical ka titra konta songa ka titra konta sa prévaloir ka muzolo songa kwati tala nsangu surusini kwa kuku tonina numéro la téléphone 06 857 93 75 numéro l'enfant malade 06 926 38 26 bo baba nsoni batuta mona maka samu boka wana maka mitako kani tamle numéro zo jluana ngule information ya shikama bon tuka bon terenci kana de réponse ko kamu shikama sandu ndiza bo batama baba e bo batelenci beto ba Amicaliste tukaketene musam kani tata mama kawona boko beto organisation depuis janvier 2026 tabachikaye damona tambi kamikanda kuna kwa kwansoni bangunza baba nsoni babulama nanga baba nsoni boba tuzepi vula ni kukunungu myomitu mbongo chita mona chimitu mibaka mbami koka chikuna banda ni torevutu kwa bangurimpe nchitanchi kwana bangwana balumbola baka mikanda mulemvu ao kabanyonga andi mbongi ya jubuka kubetu baba nsoni yizeno ku mbongi kunu Mouru Alexandre numéro 94 wo batele ngunza wo batele bula mananga yani kena invité ko yani munga bungu jambura yani jenina kiza kwani kumbongi polo ko mwelo wa jubuka mwelo wa mwashi ko to abanso libota telo bobo beneti yani tabi mukanda mu mwana chivumi ntate bumpe kasonga kwazo adresse yida kuna kubena na nkumbu ya paroisse ngati betuta salamu kanda tasa chiti zandi zina zinandi tatu na pelko mama una twasa kuna na ribundu ryandi na adresse boga betu twelegana mwatu mukanda kuna niko bako nkombo niko bako soproje niko boto sadla ngolota tula kuna mujitisa wala una pelko ribundu na pelko mfumu yina jinitere yina nibota tela mbokompe mutumeni kabale kandamyo babo baka lenda mutulo ni batuli babuli banani ni mitumya ba bundu bangunza ni kuturi vukanaka ni kuturi nyamukasanaka angwala bakaka bata ebunchi musamu huwa neto katunata andi wo kubichini be mayala mubungunchi
proposition ya bako ya doka ya ministère des affaires étrangères. Patana mlemvo no mabulani ba mlemvo bungu jina mlemvo. Proposition yiriko ya ministère des affaires étrangères. Mbongo ranchi. Ebuta banji lawo. Amical paysage, la plupart des pays francophones de l'Afrique, mou amical zaba. Il y avait aussi quelques blancs, ba. Nita monakani affaires étrangères mo bobo. Pakapa tenchi kani. Ambe samu ka fane sinta onko tamona kwenda kuna. Mboba monanchi beto politique to kata sa. Mvutuni buya belebo. Akambe musiri musamu wau. Tamona sanchi tu beluka kunimanzo. Lutangu la janvier. Mfumu bichwa tu kembe saka. Kunimanzo. Lutangu la amical. Yanyi tu kembe saka. Kunimanzo. Kabu tu ka centenaire mvula nkama. Tavutu beko hapa jaka kunimanzo. Ambe yati bala batama kuzamba chibetu tamambo bakutu la génération future va nous demander le compte. Muntangu ina banda ni babako ko bamikaliste bakinganje akingandi isaku mboka bena musentena ni bulashiri wakani butabela kunimanzo kani kintamana mambo kwetu baka musamu amikala kawona kwa wabetu bangunza musamu mfumu bichuwa kawona kwa wabetu bangunza Bakaba musulman bena, moi amical mobe. Bakaba bouddhiste bena, moi amical mobe. Ba chrétien boka baba, il y a eu toutes les obédiences. Amical, pelo kama samufu bichua, wati kamuna ka bontu musamu kwa balari, musamu kwa wa bena Congo, wa kule sud, kani patatra mama. Amical ya bantu baba, ni butu mwenye bu. À l'occasion ya centenaire, comme amical ya sa façon ya jimaka pelo kwa balari enfin le sud tu tavutu ya zangu la tavutu ya songa ku bantu baba nsoni amaka mo songa ba tavutu libutu lisa ambe tabita songa ku yalu wenanganga alu yalu musamu ngana wazebe pelo wazebe kama kubambula kwa moyo akamba musamu wekoe beto ba amicaliste initiative kwa tu bakiti kagena ko tini beto tu fueni mu connaissance ya ande gena machua peloko ya amical beto musamu kwa tu bakiri initiative kwa tu bakiri tu shiri mumbaji bantu baba tuni ba tula proposition so ni bisa duka sasa ya tunu plan mpe ni buta tebu ye kabo e butu shila o oleta sa kwa tu sokwa tu sola ma place tu sulu ba Kongo ko ngunza ta seno trois dates zo ngati za sa permettre muna activité ni muna bambangi ba ngunza pratical ba matronisi pratical ba ba bena lumbu kyau kenechi talako ni manzo tube talako nsa kuma tuwe filangane buka butoko sa kwetwe twelesa kwa bampe lumbu kenechi kani wo musamu yakora kaka chibabongo yakora kaka niri ni bombo lumbu bangunza makalaka na mabundu moma kaka musamu tuwa zubu kakubeto baba nsoni tovuta ni bongo wa mbetanchi ka banga musamu balari ka banga musamu wa Kongo makelekele kani mboto baka mambo yi centenaire yeka kama musamu wa tula wuma proposition yoni buya duka inechi donc ni trois dates tokeno sa ngati muntu na muntu kayangarela mukechinisha kina kitamakumu delakana libota shire batatana mama mboko bakakani ba telenchi maintenant tela comme ministère des affaires étrangères kati tula koko talanchi ko palais de congrès kati tula koko mubungu chimusamu bataton ko baba builao katuzola ko betoto tuwa buila nkuba kuna pochika basa kuna nyibu tafutu yike bunchi akabu shiri bubu tunina
ambe amical kalenya kayirika diambuko pendant que lu yalu lwewo mi tieno pe menandi ambe lu yalu na myandi chimpefe pe na myandi emu yalu pe chimpefe pe che mwamu beto kulu yalu tuko songa musam lu yalu mbaka tutela kan songa butu jachila nyantu ana directive akani awo kabokani sakubula teba weli nukuta tuvukana wota sona concevoir bureau tango tule yasa mirga bureau bakaba telenchi ba ku chifiri vachiri bubu kabatuko chibaka nako bangwala ni baba tusongati ba ku chifiri vachiri PVA zonza ba mu dogo mbaji tabi chifiri to chitoko sukambo ko ni ubacho tulu duka aninga eka musamu abetu baba nsonika ntangu nintangu mwelo wa jumuka na bangwala beni botwa shikamasa bangwala bakaka batebo chinjango kaya fweni kama unatawa bichini ebineke sata bakoto mabo samu bagakanku baba builawo betu batebo buchi kani bushere centenaire katuvu tasa ya monako beno na beto jambo eti bala peko batekolo beto vule batekolo ntabanza mboto baka mambo yakabo benambula bongela kitchen chocho chi bacha tusola ko beto bangunza zone culturelle ngana teka utibele mako bamakalaka pe to ba nipe yeko ya muna muntu ke baki muna bimbangi muni baki fitu atala ba mayale babonga fitu ya atala la chance babonga fitu ya atala bisamire babonga fitu dia ni bobo musamu hayiri kilo bilumbu bilenji bangwala beka ba tete beni gawo mbuba telenchi tasono concevoir bureau ba bureau batu sa mazume ko maduka batati amboka bushiri lumbuchi samu wawo comité tasa organisé mboka bana président moshikwa kola vice président pays moshikwa kola secrétaire général pays moshikwa ba mabundu mamingi mena na bagana présidence na balombo gana présidence na bagana vice présidence na balombo ya gana mboko banta mabundu matatu baga bashiri valoriser baga banika baba nyene ka baba genya vumiko mazu makaka maduka ni matebunchi kani pour faire simple bureau de amical mobet mbaba kri initiative bureau tiraba bureau de coordination mboko beto bakaka mbeto tokisa président commission zozo jiba ça en place à la commission culinaire président nani taka tribundi nakaduki président ya protocole et sécurité kata bundu nakadukila logistique kata bundu nakadukila mbotu vota mukintwali comité ya organisation comité ya finance ma président ma sa comité mama dukila mabundu bundu zu ni renara nunga mukintwari en fait la majorité ni dina shingasa mboko mbuta muntu yeriko yani katati yani kuri bundu zuri kaneti kuri bundu ja kuijisa participer kaka kuijisa landa kwa misamu mya amikalo kutati bobo amikalo kataka yirika utowote amba amikalo tarambila kashiri ni boti musamu waki twari woni ne mfumi twambiji twari yeni yani katelewa ebunchi beto katukotanga bichini bitlo belaka na responsabilité ko ni ko futuba tuba tebuchi amongana wa mona ba président ya commission c'est-à-dire commission ya kakangeta ya sa président tala commission ya organisation tala ya logistique tala ya protocole sécurité tala ya kuje tala ya finance ngeta ya twarisa busire venamo ya nyene mpila ya uyi ngana yoka ina responsabilité quoi yani katati beto katukotanga bichini belaka na responsabilité ko bon peut-être na mama interprétation yoyo ben luana beto katuziba yo selon ya andi responsabilité yani kwa zebi kabukashila yo
définir. Mais comme maintenant tu le peux, tu me bangolanchi, bundu kumu, tambikirina zurauru, tu me landampe, mambo. Trans beta bangula, ni muchika masanduni sa bantu batago misame mingi ngati ba zaba misamu bumeni. Bilumu ba landa bangwala ni ba manatetuka kwao. Akana nkumbati zura basongere. Bagati ntanga yafuenuka. Bagati kuti firi ba chiri. Bagati kama kutaka bichi belumbi lakana bi mfumuko. Bon. Bakani botati kusata tama. Na te lumbuti amical mwelo waziko bantu baba soni. Na te lumbuti tamazuni. Kantamako mbuta muntu wo tata mbongolo Ramsès. Mukawiri musamu centenaire. Quand même j'avais programmé, j'ai écrit un livre, mon kumbuta machua. Donc à l'honneur à centenaire, je n'ai pas prévoir mon livre Diaoudio. Ah, oh, ambakambe. Mukama sama bitu baba, msoni wuta makwe land. Ambakata manasanchi, bana bele brune, muka ni boti bela gani. Katu banji en rond dispersé. Tasingwa bu moshi, bamba ko samuni wokwa wonina. Bona ngwala wo tata mbongolo Ramsès yani présentation ya livre Kasaku Mémorial Pierre Savonneau de Brazza le vendredi 17 juillet 2026. Moko tata mama. Nana musamu amplayo. Kata bandiko. Bon, tame lombo kwaba. Boti moneken. Bushiri beto bisambiri. Oh, tuloko toko memoriale. Oh, tela franc-maçonnerie tutayo. Oh, tela politique tutayo. Oh, tela kabutayo. Kan. Beto ba amicaliste. Nous sommes ouverts à tous. À tous. Ni baba païen, ni baba chrétien, ni baba musulman. Nous sommes tellement tuawa nao. Beto watu kwe kuba wa. Kansome nao. Manyimi ni kututu shingasi. Kamunyina kututu sungikiri. Buna ratana ba mama la me tout bindamana buna eti beto ba amicaliste tabakwa kuba machuaniste kubisambiri amical moyifwa mubongo chikuna bandu amical kaya bako ya machuwako amical ya boba abantu ni baba na vision panafricaniste boba abantu ni badinga mukatuka mukimkole mukingamba kya muyari vitali yoba nweni mboka mubaubu muntama mundero woritumaka maka tameto babu bakani betu beni ba bandomi chi machakago mvita ene to ya baubu kayena ko chi mayala tuvutu gwa nwanisa talanti belezo na matu nwanishi mubunguchi mundele belega hugo gatara betu beni kabuto asa mundele babu baka kabuto magako samba kuluba tela manembo banwanisa kamu loloke uki beto beni bandombi tatumama gata betu ni basanchi mundele kabwa takwesi ka buwa moko meto chekena tita bonde no mpandu katuvamba ne pandu ko sitazaba kabutu shina mkonda ma twala betonso nini ya mbongi mukaba sana masonsa ntamu taka woviri mbongi belo mbaje kutukumu lengesa kaina watu woviri mbongi yande ziribu abwa msoni bonso butawirichi monopole ya connaissance kani ambo muntu nzaba menshoni kabe tonso nini wowo tuyizuta kabasana no ma sonza ngepezebi yiza unapezebi yiza ngabu lombo zolozu eni par rapport nange kangana baba nsoni baba nje oui betu bisambiri kama ko paye de congrès politique et kunege politique to bigri matol amma kangana bakakabat banje Sabu trasirichi takabelo date za uzo muntu na muntu kabongela na kabela à l'aise buna kaba kuminya muntu ko
na te lumbo titi bu tamazonza amikalu mwelo wa mwashi wa bakreche wa bakansa matu bina wa Sénégalais, Malien, Togolais, Canada, ni ubamba kupeya anglophone, ni ubamba Amerika, ni ubamba mundele Arabe, musamata chuma na kuyiza la bongi. Fungo bishwaka chiraki tantuko. Samuka nani l'égalité des droits, l'égalité des peuples. Musamuni wowo wiri namba ndumuna. Bonzo aga tukena. Ta vuka neno, mudusaka mchimachi mushi. Mulemvo bulatu bele kamushi kama sandunji zababo weti mwantu wireku ta babele nakavutu shikamani bonso bombanguri ga uga batata mama beto tuka janvier ta particulier musala mbungura centenaire tu ça rencontrer problème ya élection et tout sur retard tu ça rencontrer problème ya établissement ya gouvernement et tout sur retard tu tout là bitini beneti gouvernement est établi puisqu'il fallait écrire aussi à l'État. Bazaba buna bagwa nsoni. Beto na beto bangunza tuvutulu yoka santa angu musala. Mpamba ko mukona ni gabi mfumu. Rien que poste kwa na mfumu kwa tu yoka c'est déjà même 2 mois. Wolu bele wolu kala. Constitution ya bureau pas ça moi. Wolu bele wolu kala. Wolu bele wolu kala. Nini chiveni bi mfumu. Tu sur perdre. Bobo mikando même na kwenda tunweni quand même en retard par rapport à même intérêt metogana retard kulo yalo kula préfecture taye futaka pour les 3 dates taye futaka pour les 3 dates de ça futila kapet 2 mois il faut tu mfutu tamagana ni mushika masandu zabanga donc tu resta futila ça fait un peu ko 2 zuritawa autorisation lo yalu kagana kayo très souvent 2 semaines avant événement mboka tala bantu babongole mipata ani nchibi ngana kaba surloko ngana babongole mipata pour les 3 dates il y a le bon mi pata préfecture ya Brazzaville kutata mfumu twatsonika nitubwe kele tata mfumu kagana autorisation ka betru zabru quand tu bonne pata c'est que tambu nimuko yosunga manembe mko kuteri talabu nsungu tama seta taba sabu nsungu betemba butenachi polele o kambo ngati muntu taso soutenir événement derrière izenu la fimpa izenu lwa sunamana beto bani beto tuti sempelekele tuti songele ga yucha bantu abansoni ngati muntu ekumanyima taso soutenir amical pour des ambitions politiques kabo beto ba mécanisme butushi mukoma mwachi polele pimpa mwini fimpe nuko na yule nuko na sunu nuko na sunu bro beto masamu mushikwa tamatua ka vutu zanguka fumbitua ka vutu vumbuka vutu zanguka amikali ya vutu zanguka ni busanchi ka beta vutu zangurio ka bobe na ngangu bena ndwenga bena mbona watu msamu samu biza kotonga tiba zangulao njangu tamweni kwa bampe symposium ba université pe changu ba bongelewo ba makala ka changu ba bongelewo na ba professeur beko na ma docteur beko ma telemani musamu huku symposium buna date zewon za tatu yantete ya vendredi date yoyo ku marshina marsh mo bongo ranchi ba kulubati ni boberi saka comme c'est un jour ouvrable bantu bisalo ba gwebek ça to siri marche muntango malengo langati au moins bantu baje banta me ça marche après bisalo carnaval to siri but mosuko ina ndi carnaval musa kwa divulguer information musa kwa propager information je musa motema tuwe wekoe e matwa wiroko e ngwal kuwirako antu musa motema tuwe wekoe kuba 15h30 16h marche tout ça no mu avenue Machua
aveni machua kwa tubongale ya nkofi mbongpe nkumbwandi yena musa kwa timbangi kagena ko tingati kampe musa kambo soulèvement politique kanchi kani beto musa mutama chua kwa we neto inyari ya de politique mo samu we neto nchangu tachongela kuluyana bubu tama zonza nous sommes conformes mu myomi amen soni micheno metulombele lu yalu récépissé neto ku journal officiel basa publié semaine africaine quoi nunga bombe horizon africain pe tele nunga ça nous sommes enregistrés comme ministère ya culture rattachement ya inako kumato ku mairie ya comment nous sommes un peu reconnus qu'on a peu enregistré bon nchi tusili bibi buna watata mama mtu Carla kaina droit de réponse ko kamu shikama sabo wetinga to belle perturbé parce que on sent une tendance itamuneka mora bad détracteur mulemvo musamu mungulanjila wena musamu watsema wena musamu polele wena boba ta master la lusul Mikal manga mambagiriga Mikal masa from bagiriga munalumbu china ga yuchi motu bangula tata kinganje kama katuge mama matu makumulika geni bita sumiri bini biao ça le temps mon marche matu temps ta fisari be fini fiao bangunze bamachwaniste babula mananga baka babantsoni botu seno mujiji shiri boni bujisari kasari akomp akast beneto za turima na sarila kakushira kani chima ko transparence beto kwa Mikal buna batata na bamama kata baba landi kata monandi wonga musamu Mikal ni bobo wenina katusira akapare musamu Mikal ko musamu mfumu bitu wako. Est-ce que les bangula machuaniste ngula Mikaliste mboko bumbirin tunuti tamachuaninge quoi yani bagula mais on dirait que Namachua est un homme pluridimensionnel aga simbila aga musugishila ambe ngasimla ngakola wazabega ekuneka ngwala sebi bulubunda kapelu lendele mutula mfumichwa ntinde empla yayo messi un prophète nganga ka bon tutige mukutigiri kan tata mama umo abandita katulebe na telu mutila Mikal est ouverte à tous zeno ni baka mipata ilo baka mipata ndonga pe salu zeno mbeve pe salu yena baba ntuni salu bona tuizeno muna lumbutina ngembo aso yakutela ku marche cuise wijiti akani toutes les trois dates pe nungi sampe nungi buna propagande bwana kwansangu chimusamu weko mbaje symposium ntatebene ngokela yo marche mbaje symposium mbaka le mingu journée culturelle mambilu nimukwe nungi sina kwe shingas buna musamu wo betatama ma libowe symposium mutu mwanti ya makalaka yena publication je kote tokolo sata shiri mairie centrale muta saka ko matu ku palais de congrès après bakterle tu sais constater que climat problème yaba ngati ku sima to big ngati ku beletia tabono huma quand même consolage beauté la température toi ko mairie centrale nous étions même prêts à payer parce que avec une beti la man batu tere lenchi journée yoyo ya 18 préfet yeko yisa mariage kambu kamanisa kwandi mu 15 pardon 14h beto on pourra prendre à partir il y a 15h ni tatoko watambula ekabo mutukubama tujirana ipata kabu tafutu mwana buti bunzo nitapari kwa abona bulenda bendo ka bole ntangu ya ngati ntangu ibele ya fyoti mbakompe wota makwela pe mfumu ye ba mfumu baba kuzivukana boko babulishinga na mpaka ntampe ku zutuki
Kitana babonga pintangu ya mikalo akana. Silokela nchacha. Nchata fika na muntangu. Tamweni kani kabo chitabanga sali yirechi. Batika 10 na te X R ko kusukina. Au moins maxi ba 15h30 16h. Nita yijiri eku kubanga ki kalaka ku auditorium ya bibliothèque universitaire ya ku lectura muwatu musama kalaka ni mutelo anapo kunzao mpe ya mama kalaka mboko wawe ngunza bula mananga kalaka chika vukabyo na kingunza kimpevu na ki kalaka wawe chika ne meke ngunza kwani bonga le pega na pega ki ngunza kani meke kalaka kwani sabonga na pega lende musamuo tatana ba mama ni bowen ba professeur na ma docteur boba lonka kwao ba kujizonzela musamu tama chuwa mujeva da baona ki kalaka yoni deuxième date le 18 mboko date ya tatu le 19 le dimanche 19 juillet yoni date ya kembesa mambilu machinu ngoma mikunga journée culturelle yena parce que l'amicale est à caractère culturel lu sansu wetu muzangu la civilisation yetu nos rites nos mœurs nos traditions nos coutumes buna mu mikunga na mu machinu na mu ngoma mambilu nimnatu zangu la mfumbitswa munakilumbu kyauki tambebaka mukatu matu kaubau kirako kaka ni kazu mori bauka moko butseno kundaga na tufokula abu pia ni musama tama chuwa utu nungish beta musama kata masonga wa zabakana unzaya mvimba wa zabakana batu abantu ni beta misha myoka ameneto lu yalupe bonga wa matondo mamingi ngepe wa natambe musama yo mkichinika kange jour ya marche sur la police ça tombe bien ça nous sécurise tous le yalupe tana sur la police ngepe matondo ma ni durant tous les événements d'ailleurs le yalupe la police ka sawa matondo ma mingi pour la sécurité beto nous sommes conformes ku michono myalu ya ni boda te kubangwala amaka beno mulutata chi taonka ya foniko ambelu yalu kwa tutela beto mutu kwa kutalu yalu tutela kan sobuna butu sa kama nakala kwani tukeru kwa tumpe kuni manzo kama tamla tukani mbuka tule nyungu sana mbuka gana kaka kada kasa msamu tama chuama nima mvulanka makazena msakako buna batatana wa mama bowo butako wonchi oba mikaliste bakenge misamu myao kabata wila bantuko musamu woni bowena obau kabata wila proposa bantuko kabata woni tata bantuko bawo bakenge bawo ni muna kwa kani beto bitini kwa turumana kwe kabi wota china mayala kani kama ngacha bongla ega ama kalaka ama yale mutamtuka bongla buna bu kazabi beto musamu kaptama songa kawa baku baba nsoni kawa bandu kawa bangunza kona kawa bangunza ko bungu ni dawo tata mama buna baba bendokele bungu rambe ba zebili ba bendokele baba futu kalampe mwelo wa buna tata mama mulemvo no bobula tuzonzele mulemvo wingi kabuna buntungu bunecheka buli ngoda zonza kawo ka mubangula papa na masu matama kwe uwe marche ta vendredi mu 15h30 dès 12h carnaval batiki mu kanani sangu 12h 15h30 batiki marche hôpital 16h batiki marche symposium ku matru bibliothèque électorat à partir de 10h batiki mboko tolo mingu tu batiki mpe mu 10h ngati pe kama soko to pe na ntango tala 14h ibe tala 15h et tala 12h boka mtu toleshila buna tata mama zoli nsangu zibele to bukufu
numero tuweni kuna bana wewe weti ombrie kataba mu amikale tamila numero zo tusongeleke bakuweni ngula ma sonsa bakuweni ngula detail zure na kumpe songa butuzaka butukwe baba sale na kweshinga mbuna batatana wa mama katuyitu kulwandi wo ngwala wo tasa publier livre mboto baku yaba memorial yaba la présidence yaba kanchakuma kuna beto ba amikalisa katala sa politique ka bitu musamga tole nungisa aba ngama yale tunungisa aba nga kamala chance makalake tunungisa aba nga kimpeve tunungisa mais quand tu sens limité amical kubaba ngunza quoi voilà le message qu'on avait buna ngatu tukuluo wonti message mémorial kani musamu tama chua kaina goti bana bele bune bana beno kani potom tunta beno muntu bumoshi no tata na mama ngatu tuwirimyo musamia ni bo menina tusenu mulemvu ndete bene date espace ya lumiunga togenya yoko mbongo ranchi bo butalomba autorisation doit futa za autorisation moko baubo date yo ni mulomba occupation autorisation ya occupation ya espace public tatsunika ni mukwekele tonina tangu date yo tachiri to muyashinga sa pele kaka baba landi ku Brazzaville kwa hii yiba ku Brazzaville kwa yiba tata mama nate kuna kutubela mbesa sango mboji tula kwa mbotu tukulu bangurina muna kalwani bingwa msamoni bo boina tushenu lemvu